Khasi India. Borok si Meklia ham tam le kejat benreu ke itu bahaya pi ham tam le tep hidup kiat ba. Pi subat talem kendiat piyo ke kan ga boy ba pinak ba kerpaj ba. Kane tong ka basay mo. Kabanga ngayo gini gibut kumdo ban yala pi election. Kawi gede ba don ka bensim ba ndai benting yan no. Namar ba kabangi hi kum urang ba khasi. Kabangi bu ya katong ba khmat langa simet kan. Kadai baik ba kabangi hap benting kong kadai tangi ublai. Tingam don na kumui pat ya gibri hakini kini kikam ki babak lang di ban mi bangin kren juga ke ba te ki persiang ban yala makla ngi haban pencai halo kata kanong dem kenang ba ki pai ba jengi ba nang ne sakmat kin nom long shu kumba ki long sikin ki sinam ki baladep kan te kata kadi ka ba pelong yang ba kani ker pemela election jonga kanom don kano kata kajing long te ketin keteli ne banong ban habang akren gi gue dong akren be halor kanong rim ba ngahi kumunong yala election gede ban pencai sung thu khantam senong kondong jengi dan himla banti untuk dikiti giba samraki kenomla ban layu so kedot ki badan po jabian te don kepor ngakren ni kabadai don kepor ngahaban kliap niai gitu gijingkret ki bom long syong nong rim kumno habaki yala bi election Hak tu jingalang ka bakadu do. Naki suma ba. Hajilang bakadu ngi ba. Pipin ka sapsat pat. Hadu ba ki ba kinta bu ki setos bagi tanat na long dan pelong pi ba pinchat. Katu gidon ki tu ki MLA jong UDP. Tinggi songka shua pengin mi meeting. De nang tu gi ong ne de ben pen song sit pai ba mau ke meeting ga balas gi ong tu chupa yang pai ba. Nang ta ba kin chu ya chat lang tu. Tang ba nak leng jong ang suka amde bangas song sarong. Mari ki por gerta khan riu khan nyau snap ngam tu. Ngale chat dan singkum chan keleng-keleng. Ya don ni ging lo gejaka bang job ne wan ba ar balai kum ta hi. Na du itu itu inong hikai syat jong ini film mentah ba wan bet champion ba itu rong la sim benta mencua. Tama itu tu melak kan. Sulong ba entah lah ya. Setenar. Dia ni pai kendiat nomor aja kat prapi de we unong yala election jong ba samlen. Dia mentah pada balai pimino ba samlen balai pilik kersan ne umah. Halo jong kata pat. Te ngai yu ba samlen. Te mau hai pigi buat kisnam ke beladap. Kajigi jong apat kamde benong bangai yu beri. Ki nak ada ba umi halor ka nongrim ba ka parti HSPDP te ngaso marga di parti di lum nganga sa ju kersian be parti di lum mo te hadin gitu kajing de join ke NPP kala don kajing ngono mensim tang ba ngaso senai pe gi ba ke perlok ki bahas nong mar ba yuno se gadon ke ingai ke ba ka balong bu nut ne sa nut namar kidang don kiski ma gitu ko te ngam kwa ba ki bahas nong jong akin du kita ka bha ka ba de banyo tengah apa hadu ba kena de kapor kajing sisiali tang sumrung ba samlen ke NPP ngam sung tanak cu kadi tang kata hi te hadin me gila mi ada gila de bio tu gi skim gibde hok ni ka SRWP de belapan mang tu push pojar te dala de kumto baro te ngasung tu ba kala de yang aban mi namar ba habanga yang ya kanong rim gede bi kanong rim bangan di parti rilu Tapi situ kumno mentah amar pikachan yu mah general election mai club no. Te mentah pada imi bujeli ba pop pi situ kumno pe ba. Ilo kumno kidang ye ne hadim bakat mah. Ini tu jua mo habidi berkene ka area jengi ki don south li polling station tang mangalap bangadon tang iwe sisa tang iwe ba sudah jeng tu tumum lakai nang ta don bi kertu ka de gibut ngusen ai nang ta yikam ki ba mahe la le ba nang ta ki iru ya jinglong ba pu ba ba long bat ki barit ru usngu ude buri ba ya jan nang ta bat ki kun samla bat ki long keming da keren ki barit ru dang pensya ki skor kumno ban ngap ke bagi ong ni la long bahikai kum kena skol apor ngile meeting ru yong hangta pidi ban lek meeting kata baje nang ta pisa di sia no kata baje nang ta daldap di sia te selek yang meeting te sebam jano la abu dak periak kum kena skol te ko ngu kata ru ban ong ru ba nganle be ke bau pai ba dawa te kata ke ba hampir setengah tengah bangan kesan ba bapu Tapi ibatalem yang kendiat nomor ga don kajing aga election ngai wat ki no yalam bahe du ko ba pertun ru ika bentok bahaya pi mo pi sesu kumno ba pi ya ka wakti baru deputy chief minister halor kata ka bentar hagajing sisa kada pangalai ke meeting te mo ka pertai social media mentah kada pangalai ke meeting la persang bangan keren no ya kanong rem kapor kam ju sia ingin mar bagi nong keren ki sia bon ha to ki ai kendiat kapor dengan ban kham tam ga kendiat amun nakatai gawe galyang kisdang sama ki ning kon ka meeting ga bawan ai tiket po umsa
Te nak liang jong kini ngam apa itu bam don bala ban pen phaya kan ya ka ba kisuan ban cukup untuk ngam ban se ba ya kai ka ba kikren ni hab ban juba ka ba cha julong hikum ta ka pen kelano yang aba ngan hab ban kentho ndi kita ka jing kentho ka jonga ka long be bangan juba ya kai ka ba kikren ndim no manga chu kentho personal direct itu klem kono rim ndi ma ki swahi isdang nang tangi pe itu baru ai kilom ta hadu ba ham hadin ni le pun gila bata keteng ngam judan jiso ye nama bangla de ong tu meeting ning ko ka is ba ka sis ka yarang kan kata tu ba perstun ru sepen poi kerteng jumpi ru kisgum no pada putih cumi stor pen poi kerteng jumpi ma long ba fin i ba fi ki bej ba hadu chum di putih pen paus dan ya kerteng jumpi kum ru ba ya kita ka benta deh apa ide ba ka politics nga am so per ya kata mo namar banga ru banga ngajubab sikit dia tik kuah bana jubab kerteng yo ngasu ngom ta ko tu nekum ubado umado yo kim sung tu sia ngahap bana ya tu ida kerteng tengah setenat yo ngada kerteng do nak makin itu sia jadi betul dan ki dong keren di tong badu perstun lagi ya bu kerteng mersiang ta ngam sung per namar balai kasyong hakaman joki namar nak yang jungate ngam dadon bang dong ngadi wastat ni kata tah ni ngai le hikat bala mangan pensia yo pai ba kari kasingi manang ne sekmat wat langim tangi nak sungtu makaya lam ke NPP ya ke sorka kumta yini jong yu dipi ngal ong mi senrang kum ginong elam bala da pidon ke sorkar kren ya ke isu jong kejaj bendriu tapi don cak bar sorkar kren ya ke isu jong kejaj bendriu kata ngintip ya pi maka dei sisa kata sang dilu tapi tis meh meeting pen paung badan ki hapor election ki khot ep de sisa long ki khot ep ban manelap election lam hoi por election man ketu gila dan ki pun na samairan ya sebab elit lah samerang lah perkat cua ke ik banga ngadon kam menlek bahan nomor mentang ngadi ngadang sumi ban kambas ke election ngadon kam ke ik banga lek bah cua hapok kan ke konferensi kidan ki bakhat cha maulai kidan ki bakhat cha mau senram mau ngap ta kita bakan bang so dang don hi CWR kang ba ikhat na ding ketu ngasu ang we ade ngan dengan nomlak banwan mar ngakwa ban lek bah ba cua konferensi lejong te nang nes kemat ting sepet te bat ngala juba bro kowe kentin ba nakaliang jonga ngadai tang we no kersian barit ngam de presiden sekretari nu dukat ba Ahmad jong ke UDP ngadai bitang we no kersian barit tambah ki idon kam yang ngamangan keren baik katai tapi dan am keji pengkre nomor pil de we blok pau ta social media ma po ka so yo konstitusi pidan am keji pengkre ba ba pen pau ba pi pinya kun election no ne DC ne kan no kan ya kan ni bentar te ngana ban berkat ba no hi mentat dengan yale ne ngam yale ne ngam sunang mo banong namar kani ke kam election ni hapan sutu la ngila ne ban yalamu pai ba kata ka we le ngin sulong tangkum kinong kit kam le ne tangkum minong batai lam ne ban yalamu pai ba gidi banda don sibun kata ka jinglong la ka de hakabon mar hakakam pai ba don lu ki baro te ngi hapan pinya de nadu ki barit adu ki bahe bayo le se nga ngam kot hakam kata ni haban perkat sani suaya la jom ada nga asubit ni sara yang ta ringkat pai ba hi dari bendi tahu te pi sutu le mengi pi kulo pi sutu bayal de pi sang pawas social media nos pi dang kong meeting ai kulo pi sutu ida de ningkong kila kwa suaya nga kaman kong ken aku bang join ci UDP man aji kersian UDP kila yang nga badai suwa ba in pin scam suaya pi be pila wan join tama nakaliang jom ba apu nilai day perlok la kham slam te yo yang to yai shi le pin chu introduce sang tai hapo madan kor suan kong chu introduce mo malang to ka ba kham ilong ke banganga keren supaya ba ka ba pin samrki ka ba pin samut ka ba bun ha kinong pe na try kan tu video ka ba ar ba keren hapo doli karang tai pikan kum do tu pikan mo kentin ka ba pin shop itu ki kentin ki banga keren hi gede ba kat pareng dulu kadon kat kasih kadon tambah kat karotem tre tak di setenat ba missing pisu tu lam kerteng beli kerteng missing baru tak la pawa social media kita bet lami dur jumpi lami kerteng jumpi setenat ni kerteng jumpi na missing sibatai halo kata kerteng dei de mensua ki mekha kinya kha junga to glabu amazing te kelas sedang ban penbet king kerteng tu dengan li school lo point to class 5 ni class 4 te ka po class 5 di no hikaya ngayong kam ibet kene kerteng pi kalong kerteng dekhar te hati pon padan setki pada ye te nang la ban pen kala dan wi no hikaya hendi mes pediang semua bah gede na stisya seorang kami hikaya te po school pentekostal hi
Te yo yang ngakane kertang jong pi te ke kambiang ban abi amazing. Tengok toh ngan keli lime di yang long. Ya di mingi yang abiang ba yang gino hikali kan kambah susu. Te kata kertang jong hadu ko mentakan ne dakum to ke spelling ke. Bentar. Setelah kerteng jumpi. Di mentadin berpilih pause social media kibun em kibru ba itu api village room senang saya sehat. Oh, ko satu. Yang tengah lait ka balait wede kamtam ni giyo ba marjan. Masule ban sudah nama ba bun yang di tei nem dai mo. Te sisir ka don ko gi jah po sulong rungan lait nang nei satai. Te kipet no nang tai sene kipet. Ngalai biang nang nei satai, kipet bang lait ti jing tiet. Habakut gi ai ba. Oi, pipi dai nasi po sayang dai. Dai pipa masing dai. Ki bertak bro situ besok ali dai ali ni sando. Kalau seperti Kemudian lo kum aktor kan itu. Sedang saya shot. Setelah ia ka sub ke jumpi. Dikit bok mungkin apuan kami ni ka sub. Ti kulis bun nonton kita kadu jumpi. Show ikut ini kita kan jangan pi halo kan collection. Kawai hi kebangang aku ban penpau kumangi kang mi sekamat kumunong yalap election. Te hadin bakal sapriang bahak itu gi jingkiran gi jonga. Ngampua bagi dia betin ke jauh tala. Namar ka jingkiran jonga hi nadu mesim ngakwa baka caj bendri jongi nang ne syakmat. Kanum dei shu banong ba tang akbor election gi shu. Namar boleh ngakren ya kane. Namar ngai dalam gi jong hikmat. Wat kinong yalam jong kinhun niam ro. Akum kini gipor I nga supai tu yang bijing lawan jengki. I kum bakidan ke virus of politics. Aga jabi. Pin kira ni ke nomla asu ban pen sutu. Kane ngakwa ba kerpat gi khon samla ga kilong pi kilong pa badan sabar jong kon sensi jong iru. Ya baru hi gibri badan hakani ga bri hunyo trap. Ba nginum dei ban syong set tan ta por election. Namar ban la wi sok kerdot jong jing jinjar ka dei hakani ga por. Ada ngingim la ban perkhat da ba syai ga jingmut jing perkhat ban cubi de jingwan pen bi pisah ka yulang man kapor kam tam ne pokot sensi sayong isi ke juja kapta kapor ba 4 wan hi ga ne kapor election ngisgo ba labiang nadang sedong ke jingmut jing perkhat bangin le kam tang chuan kapor election sawat tang katip la syo bi te ngampua bang kenlong kum kita te nang ne sikmat ngakwa ba jaj jeli jungi shwa ban chi me kara ngi le ban rai tikna bakanu ke bang hidei ban ne mat kanu bang nginum dei ban ne ta ini kintin kulai Kulis bun. tau